함께 기도하겠습니다. 함께 기도해요. 저희를 구원해 주신 하나님 아버지 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурханаа талархлаа. 구원받은 저희들 교회 안에서 귀한 직분을 주시고 Аварцсан бид бүх хүн чуулган дотор эрхэм үйлчлэлийг та даатгах юм. 귀한 아이들과 하나님의 말씀으로 교제케 해주심에 감사를 드립니다. Үнцэнтэй олон хүүхдүүд болон Бурханы үгээр нөхөрлүүлэн өгч байгаа талархаж байна. 날마다 주님의 말씀에 의지하고 주님의 말씀에 순종하는 교사들 될 수 있도록 도와주시고 Өдөр болгон эзэн таны үгэнд дуулууртай байж эзэн таны үгэнд дуулууртай амьдрахад тусална. 주님이 주신 지혜와 능력 가운데 아이들과 교제케 도와주시옵소서. 에전 단위 오고 고차트라 고도다가 고도다 하셨어요. 오늘 말씀 듣는 교사들에게 먼저 주님의 풍성한 지혜를 허락해 주셔서 오늘 오고 선생마가 목표 박시는 에전 다 우리 밀고 화나 도도 저거래. 주님이 허락하신 교사의 직분을 감당하는데 부족하지 않도록 도와주시옵소서. 에전 단위 다 통수 박시는 울치기 고치듯 그 도덕적 zul고를 다 한번 좀요. 우리를 사랑하시는 믿니 가야될 때 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 예수의 이름을 제발다. 아멘. 오늘 공부할 국가는요 사무엘상 13장입니다. 오늘들의 믿니 버섯 주지. 제스만 아빠 이걸 3월 4월 때 사무엘상 13장 이걸 3월 4월 1절부터 14절까지 내가 4월 보시대. 함께 읽겠습니다. 자, 함께하시죠. 사무엘이 덕다성 복자 버섯 더서 어느 4월 고대성 버섯 사무엘 길갓 일승괴 아더던 돈이 거선 다차절 개크 4월 샤타 대크 저성 에윈 백소디 나더디 나철동 길 대결들 샤타 대크 대고 어쨌든 돈이 샤타 대크 도스면 사무엘 히로 4월 돈이 복전 민치들 같제 다른 사무엘 다 유기 있은 4월 아더선 남을 얼큰 다차기 가츠스 다치 덕다성 복장다 일승괴 Хүлээсчүүд чимэтмаш цугларсан тул би хүлээсчүүд гэлгал миний эсрэг одоохон ирхэн бас эзний тааллыг би гуйгаагүй байна гэ би өөрийгөө хүчилж аргагүй шатал тахил тархив гэж хариулав. Самуэль Саул та мунхан хэрэг үйлдэв. Та бурхан эзнийхээ тань тушаасан зарлиг тушаалыг сарсангүй. Ингээгүйсэн бол эзэн таны хаанчлалыг Израиль мөнхөд тогтоох байсан. Гэвч одоо таны хаанчлал үргэлжлэхгүй. Эзэн өөртөө зөрсөлдөлийнхээ дагуу хүнийг хай марж тэр хүнийг өөрийн ард түмний удирдагчаар томилсон. Учир нь танд эзний тушаасныг та сахин биелүүлсэнгүй гэв. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울에 관한 이야기입니다. 그래 이스라엘의 хамгийн анхныхаа Саултай холбоотой үг байна. 사울은 40세의 왕이 됐죠. 그래 사울은 40 настайдаа хаан болсон байгаа тийм ээ. 왕이 된 이후에 2년이 지난 이후에 이 사건이 있었습니다. 그래 хаан болоод 2 жилийн дараа энэ үйл явдал болсон байна. 지금 블레셋 사람들이요 엄청난 병사를 이끌고 지금 쳐들어왔습니다. 그래 빌리스үүд маш их зэрэг эрстэй дайран ирж байгаа. 블레셋 사람과 지금 전쟁을 앞두고 있습니다. 그래 빌리스үүдтэй яг тулгахын өмнө тулаан гарахын өмнө байгаа. 자, 여러분 누구나 처음 시작은 잘할 수 있습니다. 그래 хинч анх эхлэхдээ сайнаар эхлүүлж чадсан. 사울도요 처음 왕이 됐을 때 하나님 앞에 정말 순종적이고 하나님 앞에 정말 진실한 사람이었습니다. 그래 사울 ч гэсэн анх эхлэж байхдаа бурхны өмнө үнэхээр үнэнч одоо шудраг тийм хүн байсан байгаа. 근데 그 시작이 끝까지 가는 사람은 많지 않습니다. Гэхдээ тэр эхлэл нь одоо төгсгөл хүртлээр явсан хүн ховор ах. 우리의 삶도 마찬가지죠. Бидний амьдрал ч гэсэн ялгаагүй тийм ээ. 세상에서 성공하는 사람들을 보면요. Энэ дэлхийд амжилт олсон хүнийг харуул. 처음에 시작했던 마음을 끝까지 가지고 일을 하는 사람들이 성공을 하게 됩니다. 그래 анх эхэлж байсан сэтгэлээ тэр чигээр авч явж чадаж байгаа хүн амжилтанд хүрч чаддаг байна. 그 마음이 변하고 중간에 포기하게 되고 그러면 실패를 하게 되죠. Тэгэхээр сэтгэлээ хуурж өөрчлөлтөнд дундаас нь ухарч няцал тэр нь сүрнэ гэсэн үг байна. Амжилт олж чадахгүй гэсэн үг байна. 사울도 처음에 왕이 됐을 때 하나님께 겸손한 사람이었어요. Саул ч гэсэн анх бурхны өмнө хаан болж байхдаа маш даруй нэгэн байсан байна. 근데 우리가 성경 속에서 불순종의 사람하면 떠오르는 사람이 바로 사울입니다. Гэхдээ бид нэр Библи дээрээс дуулуургүй байдлын хүн гэдэг юм бол бас хамгийн түрүүнд санаанд ордог хүн нь Саул байна. 왕이 된 지 2년 만에 겸손의 사람에서 불순종의 사람으로 사울이 바뀌고 말았던 겁니다. Тэгэхээр яг хаан болоод 2 жилийн дотор Саул нь дуулуургүй байдлын хүн болоод зогсоог байна. 자, 오늘은요 하나님의 겸손과 순종과 불순종의 삶에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. Өнөөдөр
бүгдээрээ дуулуургүй байдлын талаар хамтдаа бодож үзэх гэж байна. 그리고 사울은 왜 그렇게 불순종의 삶이 있는지 한번 궁금해 보려고 합니다. Тэгээд Саулаас яагаад дуулуургүй байдлын хүн болсон бэ гэдэг талаас хамтдаа сурч үзэх. 자, 사울이 하나님의 첫 번째 불순종의 죄를 짓는데요. Тэгээд Саул Бурхны өмнө хамгийн анхудаа дуулуургүй байдлын гин хийсэн байна. 바로 이 블레셋과의 전쟁, 첫 번째 전쟁 가운데 그 죄가 나오게 됩니다. Филистичүүдтэй тулалдах анхны дайн дээр нь дуулуургүй байдлын гүрний үс гардаг байна. 자, 사무엘상 13장 1절에 보면은 Нэгдүгээр Самуэль 13-ийн 1-дээрээс харах юм бол 자, 사울이 40대 왕이 되고 그 후에 2년쯤 지난 후에 있었던 사건이라고 이야기하고 있죠. 그래서 Саул эдгээр наснда хаан болоод Израилийг 2 жил захирчээ гэж юм ээ. 이때 블레셋 사람들이 이렇게 침공을 해왔는데 그래 энэ үед болохоор Филистичүүд одоо дайран ирсэн байна. 블레셋 사람들이 엄청나게 많은 병사를 입고 쳐들어올 거예요. Тэр маш олон цэрэг эрсдэл Филистичүүд одлон ирсэн гэсэн байна. 자, 13장 5절. 13-ийн 5 байна. 5절 읽겠습니다. 13-ийн 5-ыг хамтдаа уншийе. Филистичүүд Израильтай байлгаа цугласан нь 30,000 цэрэг 6,000 морин цэрэг ба 70,000 эс мэт тоо томшгүй олон явган цэрэг байв. Тэд яг ирж бидний авааны зүүн зүг Бехмаш парна. 자, 길갈이라는 곳에서 이제 전쟁을 하려고 두 나라의 병사들이 모였습니다. Гэлгалдаа газар яг хоёр улсын цэрэг дайрахаар яг ингээд цугласан байгаа ирсэн байгаа. 근데 블레셋 사람들의 병사의 숫자가 나와 있죠. Гэтэ энэ дээр Филистичүүдийн цэргийн тоо гарч байна тийм ээ. 자, 병거가 3만이다. Одоо 30,000 тэрэг цэргээ гэж байна. 자, 병거라는 것은요, 말 두 마리가 함께 이렇게 묶여서 이끄는 마차입니다. Тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа тэрэг цэрэг гэдэг нь болохоор хоёр морь хүлээсэн тэрэг цэргийг хэлж байгаа. 영화에서 본 적 있죠? хэлж байгаа. кинонээс үзчихээс удаа байгаа тийм ээ. 지금으로 치면요, 탱크 같은 거예요, 탱크. Одоогийнхоор авчихсан бол танктай адилхан гэсэн үг. 자, 3만이나 되는 그런 병거가 있습니다. Тэгэхээр 30,000 гаруй тийм их цэрэг байна. 자, 마병은 6천이다 이랬습니다. Тэгээд 6,000 морин цэргээ гэсэн. 말을 타고 싸우는 그런 기병입니다. Тэгэхээр морьтой тулалдах морь цэргүүд гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 6천이다, 6천. Тэр нь 6,000 гэж байна. 그리고 병거와 마병을 제외한 일반 병사들은요, 해변에 모래처럼 셀 수 없이 많다라고 얘기해요. Тэгэхээр тэрэгтэй тэрэггүй морьгүй цэргүүд нь явган цэргүүд нь болохоор эсний тоо том эсний шиг тоо томшгүй олон гэсэн. 근데 사울과 함께하는 이스라엘 병사의 숫자는요, 그렇게 많지 않은 거예요. Гэхдээ Саултай хамт яваад цэрэг ирсэн тоо нь тийм их бишсэн байна. 자, 그들이 블레셋 병사들의 숫자를 보니까요, 두려운 겁니다. Тэгээ Филистичүүдийн цэргийн тоог хараад тэдгээр хүмүүс айсан байна. 그래서 어떤 일이 있었습니까? Тэгээ юу болсон гэлээ? 6절, 7절을 제가 읽겠습니다. 7 би уншиж өгье. Израильчууд аюулд орсноо цэргүүд хүчтэй шахагдсны улмаас хараад агуй бүх сууг хавцал газар доорх худалд нуугдав. Мөн еврейчүүдийн зарим нь Йордны гатаж Гад болон Гэлгалдын нутагт очжээ. Харин Саул Гэлгал байсаар түүндээ цуг байсан ард болон айн давжиж байлаа. 자, 이스라엘 사람들은요, 도망가고 숨고 불 속에 도망가고 이런 숨고 피한 거예요. Тэгэхээр Израилийн хүн болохоор айгаад нуугдаад агуу гутсууг хавцгийн хараар нуугдаж орсон гэж байгаа. 블레셋 사람들의 병거를 보고 두려워 떨었다고 얘기했죠. Тэгэхээр Филист цэргүүдийн цэргийн тоо хараад айд сүртэй гэж байна тийм ээ. 전쟁을 하기 전부터 이스라엘 사람들은 겁을 먹고 막 도망치기 시작합니다. Тэгэхээр дайн хүчтэйгээр өрнөж Израилийн ард түмэн айн одоо тал тийшээ зургатаж явсан байна. 자, 사울의 입장에서는 답답했겠죠. Тэгвэл Саулын байр суурнаас авч үзвэл үнэхээр давчдмаар болж гисэн тийм ээ. 자, 빨리 더 병사가 도망가기 전에 전쟁을 해야 되는데. Тэгэхээр цэрэгүүд нь хурдан хөрөөчгөө зуртаад явхаас өмнө дайн тулдах хэрэгтэй байгаа гэдэг. 자, 하나님께 이때 당시 하나님께 전쟁하기 전에 하나님께 제사를 드리고 난 후에 전쟁을 시작합니다. Тэгэхээр энэ тухайн үед болохоор ямар нэгэн дайн тулаанд морцохоо өмнө төрүүлээд бурхан дахиж өргөснийхөө дараа дайн гардаг байсан. 근데 그 하나님께 드리는 제사를 주관하는 사람은 제사장만이 할 수 있는 거예요. Гэхдээ бурхан дахиж өргөдөг тахилыг зөвхөн тахилч л өргөдөг байсан. 이때 당시에 제사장은 사무엘입니다. Тэгэхээр яг энэ тухайн үеийн тахилч нь болохоор Самуэль байсан. 근데 사무엘이 그 길갈까지 오기는요, 시간이 오래 걸리는 겁니다. Гэхдээ Самуэль Гэлгал хүртэл ирэхэд маш удаан хугацаа зарцуулах байсан. 사무엘이요. Тэгээ Самуэль 사무엘이 기다리라고 했습니다. Саулыг хүлээн гэсэн байна. 사무엘이 이때 7일 안으로 내가 길갈에 갈 테니까 Би 7 хоногийн дотор багтаж Гэлгалд очих учраас 그때까지 전쟁을 하지 말고 기다리십시오라고 얘기해요. тэр хүртэл
дайн хийлгүүгээр хүлээж байгаарай гэсэн юм. 자, 그런데요. Яг гэтэл 8절, дайн 8절, 9절 9-절. 같이 읽겠습니다. 8-9-ийг хамтдаа уншийе. Самуэлийн тогтоосон хугацаа болох 7 хоног Саул хүлээсэн боловч Самуэль Гилгалд ирсэнгүй. Ард олон түүнийг орхин тарцгааж байв. Тэгэхээр Саул шатал тавих болон эвийн тавилуудыг надад ил авчрах юм гэв. Тэгээд тэр шатал тавих тавив. 자, 이 사무엘 말처럼 사울이 기다렸죠. Тэгэхээр Самуэлийн хэлсний дагуу Саул хүлээсэн байна. 자, 7일째가 됐어요. 7일째. 7 дахь өдөр нь болсон байна. 자, 사무엘이 약속한 7일이 됐는데 Самуэлийн амласан 7 хоног нь болсон байна. 사무엘은 오지도 않고 Гэтэл Самуэлийн бараа байдаг. 병사는 계속 도망가고 Зэргүүдний нэгээр зогтоо яваад. 금방 블레셋 하면 쳐들어올 것처럼 전쟁이 준비되고 있는 거예요. Удахгүй Филистийн зэргүүд төд удахгүй дайраад орж ир бэлтгэлээ хангацсан байгаа. 그러니까 사울이요. Тэгэхээр Саул 하나님께 드릴 제물을 가져와라. Бурхан өргөг таглын зүйлсийг авчраа гэж. 그리고 제사장이 드려야 될 그 번제를 자기가 해버린 거예요. Тэгээд тагилчийн өргөг ястаа шатаал таглыг өөрөө өргөцсөн байна. 자, 그 번제가 끝나자마자 사무엘이 왔다는 Тэр 거예요. шатаал таглыг өргөж дуусмагт Самуэль ирсэн гэж харж байгаа тийм ээ. 자, 사무엘이 그걸 보고요. 아이고, 사울을 책망합니다. Самуэль тэрийг нь хараад Саулыг зэмлдэг байна. 자, 왕이시 어떻게 된 겁니까? Хаан та юу болох нь вэ? 그러니까요, 이 사울이 이제 핑계를 하는 거예요. Одоо тэгэхээр Саул шалтгаан хэлдэг. 자, 11절. 11 11절에 같이 읽겠습니다. 11-ийг хамтдаа уншийе. Харин Самуэль та юу хийв гэсэн Саул ард олон намайг орхин тарцгаахыг би харж бас тааш тогтоосон хугацаанд ирсэнгүй. Филистчүүд ч Михмаш сулрасан тул. 자, 12절 읽겠습니다. 12-аас уншийе. Би Филистчүүд Гилгалд миний эсрэг одоохон ирэх юм. Бас эзний таахыг би гуйгаагүй байнгээ би өөрийгөө хүчиж аргагүй шатаад дахиж тавих гэж хариулав. 자, 인간적으로 보면은 이해가 되는 말이죠. Одоо хүн талаас нь аваад үзэх юм бол хүний сэтгэлээр бол яахаа аргагүй юм шиг ойлгохоор үг байгаа. 아, 그럴 수도 있겠다. Өстөө нэр яах чарахгүй байсан юм байна. 급한 상황이니까 그렇게 할 수밖에 없었겠다. Үнэхээр тийм толгомцсон нөхцөл байдал байсан юм чи өстөө тэгэхээс өөр аргагүй байсан юм байна. 지금 사울도 사무엘에게 그렇게 인간적인 핑계를 대고 있는 거예요. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан шалтгаыг Самуэль хэлж байна гэсэн. 내가 어쩔 수 없이 그렇게 한 거라고. Би өстөө яах чарахгүй тэрийг шалтгаалт өөрлөө. 그렇게 할 수밖에 없었다고. Тэгэхээс өөр аргагүй байлаа. 자, 여기서 사울의 첫 번째 불순종의 죄가 나오는 거예요. Тэгэхээр эндээс Саулын хамгийн анхны дуулуургүй байдлын тийм гарч байгаа. 자, 하나님이 정하신 제사법이 있습니다. Бурхны тогтоосон одоо тахилын хууль гэж байна. 그 제사장만이 하나님께 제사를 드릴 수 있는 거예요. Зөвхөн тахилчид бурхан тахил өргөх ёстой. 왕은 제사장의 역할을 하면 안 됩니다. Хаан хүн тахилчийн өргөг гүйцэтгэж болохгүй нэ. 근데 하나님이 정하신 법을 깬 겁니다. Гэтэл бурхны тогтоосон тэр хуулийг зөрчсөн гэсэн үг. 그래서 하나님이 정하신 법을 우습게 하는 거예요. Зүгээр нэг бурхны тогтоосон хуулийг зүгээр энгийн үл таасан гэсэн. 하나님이 정하신 제사를 멸시한 겁니다. Бурхны тогтоосон одоо тэр тахилыг үл тоож байна гэсэн. 이것은요, 인간적인 방법으로는 이해가 되는 사건일지 모르겠지만 Тэгэхээр хүн талаас нь аваад үзэх юм бол ойлгох өгөхөөсөр аргагүй нөхцөл байдал гэж хэлж болох. 그 제사를 받으시는 하나님을 무시하고 모욕한 일이다 이겁니다. Тэгэхээр тэр тахилыг хүлээн авах бурхныг үл тоож оромжилж байгаа хэрэгээ гэсэн байна. 자, 우리가 생각하는 가운데요. Тэгэхээр бид нар ч сэтгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 자, 여러 가지 변명거리를 우리가 인간적으로 할 수 있죠. Одоо янзын одоо шалтгаан гэж зүйлийг бид нар ингээ хэлж байна тийм ээ. 내가 이런 것 때문에 내가 이렇게 할 수 없었다고. Би өөртөө ийм зүйлсээс болоод ихэхээс өөр аргагүй байлаа. 형제 자매에게, 목사님께, 조사님께는 핑계할 수 있습니다. Тэгэхээр ахан дүүс нартаа пастор номлогчдоо тийм шалтгауудыг хэлж байна. 그런데 그 핑계를 하나님께도 변명할 수는 없다 이겁니다. Гэхдээ тэр шалтгауудыг бурхны өмнө ч гэсэн тэгж хэлэх аргагүй гэсэн үг. 하나님은요, 모든 그 사람의 중심을 보시기 때문에 그렇습니다. Яагаад тэгэхээр бурхан хүний сэтгэлийг хардаг учраас тэр хаа. 사람에게는 속이고 핑계할 수 있지만 Хүнийг мэхэлж хуурж болох ч гэсэн 하나님께는 속일 수 없다 이거예요. бурхны хуурж мэхлийг аргагүй гэсэн үг. 자, 사무엘이 사울을 책망했죠. Самуэль Саулыг зэмлсэн байна тийм ээ. 뭐라고 했습니까? Юу гэж хэлсэн бэ? 13절, 14절을 같이 읽겠습니다. 13, 14-ийг хамтдаа уншийе. Самуэль Саул та мөнхөд хэрэг үйлдэв. Та бурхан эзнийхээ танд тушаасан зардаг тушаалыг сахисангүй.
Энергийсэн бол эзэн таны хаанчлалыг Израиль Монголд тогтоох байсан. Гэвч одоо таны хаанчлал үргэлжлэхгүй. Эзэн өөртөө зөрсөлдөлийнхээ дагуу хүнийг хайн олж тэр хүнийг өөрийн ард түмний удирдагчаар томилсон. Учир нь танд эзний тушаасыг тав сахин биелүүлсэнгүй гэв. 자, 왕이 망령되이 행했다라고 얘기했습니다. 다 монхог хэрэг үйлдээ гэж. 하나님의 명령을 어겼다고. Бурхны тушаал зарилгыг та сахисан байг. 하나님의 말씀을 지키지 않았다고. Бурхны үгийг сахисан байг гэж. 그게 불순종이죠. Энд дуулуургүй байдаг шүү дээ тийм ээ. 하나님의 말씀에 불순종한 죄. Бурхны үгэнд дуулуургүй хандсан гин. 여러분요, 아담과 하와가 처음에 지었던 것이 이 불순종의 죄입니다. Адам Евагийн хамгийн анхны хийсэн гин нүгэн дуулуургүй байдлын гин баг. 하나님의 말씀을 어겼죠. Бурхны үгийг зөрчсөн тийм ээ. 자, 사울도요, 하나님께 철저하게 지금 첫 번째 불순종의 죄를 짓고 있습니다. Саул ч гэсэн Бурхны өмнө дуулуургүй байдлын гин нүглийг үйлдэж байгаа. 왕이 아무리 그런 변명을 한다 할지라도 Тэр хаа хэдийгээр маш тийм шалтгаан хийсэн ч 하나님께는 변명까지 할 수 없습니다. тэр нь Бурхны өмнө тийм шалтгаан болж чадахгүй гэсэн. 왕이 행한 그 일은 망령되이 행한 일입니다. Хааны үйлдсэн тэр зүйлс монхог хэрэгэ гэж. 하나님이 사울을 왕으로 삼으셨지만 Бурхан Саулыг хаан болгосон хэдий ч 그 왕위가 길지 못하게 될 것입니다. тэр хаанчлал нь удаан үргэлжлэхгүй гэсэн. 그러셨죠? Тэгсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. 왕이 하나님의 말씀을 지키지 아니하였으므로 Одоо хаантаа эзний үгийг сахиагүй болмоос. 여기서 그 마음에 맞는 자를 다시 왕으로 삼으실 거라고. Эзэн өөртөө зөрсдөлийнхээ дагуу хүнийг хаан олно гэж. 자, 사울에게요. 사울에게 큰 책망을 했습니다. 그래 사무엘 사울이 маш номер зэмлсэн байна. 자, 이 사울 2년 만에 사울이 왜 이렇게 불순종의 생각을 내려갔을까? Гэтэл Саул 2 жилийн дотор яаж энэ дуулуургүй байдлын гэр нүглийг хийсэн үйлдсэн бэ? 자, 우리는요, 사람은 누구나 실수를 할 수 있죠. Хүн бол хизээч хамаагүй алдаа гаргаж болно тийм ээ. 우리가 신앙적으로도요, 실수를 할 수 있습니다. Бид итгэлийн амьдрал хувьдаа итгэлээрээ ч гэсэн алдаа гаргаж болно. 신앙 가운데 부끄러운 죄를 질 수도 있고, Итгэлийн амьдрал дондаа ичмэр гэр нүглийг хийж болно. 또 형제 자매한테 실수하고 잘못할 수도 있는 거예요. Ахан дүүсийнхээ өмнө буруу зүрөө алдаж инжиж болох. 근데 하나님은요, Гэхдээ Бурхан 그 실수를 많이 할 수 있는 기회를 항상 주시는 분이라는 걸 알아야 됩니다. тэр алдаа бүрийг нь засруулж болох одоо аргыг бас өгдөг юм. 사울이 하나님의 불순종의 죄를 짓고 Саул Бурхны өмнө дуулуургүй гэр нүглийг үйлдээ. 망령되이 행했다는 그 책망을 받았지만은요, Одоо монхог гэж одоо зэмлүүлсэн байна тийм ээ. 하나님은 다시 한번 이 사울에게 기회를 주십니다. Тэгсэн чигсэн Бурхан Саул дахин боломжийг өгдөг байна. 잘못했던 그 삶을요, 회개하고 다시 한번 하나님 앞에 잘 살 수 있는 기회를 주시는 거예요. Буруу хэдийгээр алдсан амьдралаа дахин Бурхны өмнө залруулаад дахин амьдрах одоо боломжийг өгдөг гэсэн. 사무엘상 15장을 보겠습니다. 1-р Самуэль 15-аас харъя. 15장 1-р Самуэль 15 1절부터 15-ийн 1-ээс 3절까지. 3 хүртэл. 사무엘상 15장 1절부터 3절까지. 1-р Самуэль 15-ийн 1-ээс 3 хүртэл 제가 읽겠습니다. би уншия. Самуэль Саул таныг өөрийн ард түмэн Израилийн хаан болгон тоцоолохоор эзэн намайг илгээсэн. Тиймээс одоо эзний үг ба дуу хоолойг сонсох тун. Төв төмдийн эзэн ийхүү айлдаж байна. Би Амалекийг шийтгэн. Учир нь Израилийг Египтээс гаргацсан тэд түүний эсрэг давталсан юм. Одоо явж Амалекчуудыг бут цохоод тэдний хамаг юмсыг бүр мөсөн сүрүүлж бүү өршөөгдөн. Эм ялхас хүүхэд өхөр хон тэмээ бүгдийг нь аав гэж хэлв. 자, 다시 한번 사울에게 회개하고 돌이킬 수 있는 기회를 주시죠. Дахин Саул гимшин эргэх боломжийг өгдөг байна. 자, 아말렉을 진멸하라 그랬습니다. Амалекчуудыг одоо бут цохоо гэсэн. 이 아말렉 족속은요, Амалек үндэстэн гэдэг байгаа. 애굽 땅에서 이스라엘이 나와서 광야 길을 걸을 때 Египтээс гарan Израилийн ард түмэн цөлийн замыг болон явж байгаа үед 끊임없이 이스라엘 사람들을 잡아 죽이고 뒤처진 자들을 죽였던 자들. эцэс зөвсгөлгүй Израилийн ард түмнийг барьж аван одоо сольдсон нэгнийг нь дандаа хүнөөж хороож байсан. 죄의 그림자예요, 죄의 그림. Тэгэхээр гим нүглийн одоо сүдрээ гэсэн. 하나님은요, 이 아말렉 족속을 진멸하라. Бурхан Амалек үндэстнийг эзлээ нэт цохоо гэж. 자, 3절에 보면은요, 3 дээрээс нь харах юм бол 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 그랬죠. одоо бут цохоо тэдний хамаг юмсыг бүр мөсөн сүрүүл гэж. 남녀와 소와 젖먹는 아이까지도
전부 다 죽여요. Эрэм ялхас хөөхөд гэлгүй бүгдийг үнэ гэсэн байна. 그리고 그에 속한 모든 짐승까지도 다 죽이라라고 해요. Бас тийшээ хамаарах бүхий л одоо ан амьтан хүртэл бүгдийг үнэ гэсэн. 자, 그게 진멸이에요, 진멸. Одоо энэ нь болохоор бүр мөсөн бод цогцох. 하나도 남김없이 다 죽여야 되는 거예요. Тэгээ нэг шингэрж үлдээхгүй бүгдийг нь хөнөөхийг хэлж байгаа. 자, 하나님은요, 다시 한번 이 사울에게 기회를 주신 거죠. Тэгэхээр бурхан дахин энэ Саулд нэг боломжийг олгосон гэсэн үг. 자, 우리가 신앙 가운데 지금 넘어져 있다 할지라도요, Тэгэхээр бид нэр итгэлийн амьдралдаа хэдийгээр одоо зүгрээд унтсан байсан ч 우리는 다시 일어나야 됩니다. бид нэр дахин босох хэрэгтэй гэсэн. 왜냐하면 주님은 다시 우리에게 기회를 주시기 때문에. Яагаад тэгэхээр эзэн бидэнд дахин боломжийг өгдөг учраас тэр байна. 자, 베드로도 예수님을 배반했죠. Петр ч гэсэн Есүсээс урвсан тийм ээ. 십자가 지신 예수님을 모른다라고 이야기했습니다. Загалмаагаар цовдлогдож байгаа Есүсийг би танихгүй мэдэхгүй гэж хэлсэн байна. 예수의 제자들은 Есүсийн шавнараа 예수를 보고 뿔뿔이 다 도망치고 흩어졌습니다. Есүсийг олгон тал тийшээ таран мутан зогтсон байна. 그런데 그런 제자들에게 예수님은 다시 한번 기회를 주셨죠. Гэхдээ тэр шавнартаа ч гэсэн Есүс дахин боломжийг олгодог 그리고 байна. 그들은 죽기까지 충성했던 겁니다. Тэгээд тэдгээр хүмүүс нь өөхөө хүртлээ итгэмжтэй амьд. 자, 우리도 마찬가지입니다. Тэр бид нар ч гэсэн ялгаагүй байна. 내가 비록 지금까지의 삶이 주님 앞에 부끄럽게 살았다 할지라도 Би өдөр хүртэл эзний өмнө яг хэдийгээр ичгүүдэртэй амьдарсан байж боловч 오늘만큼은 잘 살 수 있잖아요. 그렇죠? бид нар ядаж өнөөдөр нэг сайн амьдарч чадна шүү дээ тийм ээ. 지금까지 내가 열심히 살지 못했다 할지라도 Өдөр хүртэл би хичээнгүй сайн амьдарч чадаагүй маа гэхэд 오늘 나는 열심히 살 수 있습니다. өнөөдөр ядаж би нэг хичээнгүй амьдарч чадах нь. 과거의 실수에 연연하고 자포자기 할 것이 아니고 Тэр өнгөрсөн гэм нүгэлтэй баригдаж хүлэгдээ зурагтаад суугаад авах ш. 오늘 하루를 주신 주님께 감사하고 오늘 하루를 정말 의미 있고 보람 있게 보내야 되는 거예요. Тэр өнөөдрийг өгсөн эзэн талархангаа өнөөдөр гэсэн нэг өдрийг утга учиртай үнэхээр урагтайгаар өнгөрүүлэх хэрэгтэй. 여러분 오늘이 있다는 것은요, Тэр өнөөдөр гэдэг өдөр байна гэж. 주님이 나에게 오늘이라는 기회를 주시는 거예요. Эзэн надад өнөөдөр гэсэн боломжийг өгч байна гэсэн. 주님을 위해서 다시 한번 살 수 있는 기회를 주신 거예요. Эзний төлөө дахин нэг амьдрах боломж. 하나님의 자녀로서의 귀한 삶의 기회를 주신 거예요. Бурхны хүүхдийн хуваар ихэм амьдралыг зөвшөөрч байна гэсэн байна. 오늘이 있다는 것은 기회예요, 기회. Өнөөдөр гэдэг өдөр байна гэх нь боломж. 자, 근데 이 사무엘은요, Гэхдээ Самуэль 이 하나님 주신 기회를 또 날려버리게 됩니다. Саул Бурхны өгсөн боломжийг дахин алддаг байна. 자, 하나님의 말씀은 아말렉의 진멸이었는데 Бурхны айлцсан үгүүд амьлагчдыг бод цохогсон. 이 사울은 진멸하지 않죠. Гэтэл Саул бод цохог байна. 사무엘상 1-р Самуэль 15-ийн 8절 9절 8-9 8절 9절 8-9 다 짓겠습니다. хамтдаа шиг тэрээр амьлагчдын хаан Агагийг амьдаран барин олзож ард олныг элдний ирээр хүйс тэмцрэв. Харин Саул ба түүний ард олон нь Агагийг бас хамгийн сайн хонь өгөхөр тархан тугал хураг хийгээд сайн бүхнийг хэлтрүүлж тэр бүгдийг бүр мөсөн сүрүүлэхийг үл хүсв. Тэд муу үн цэнгүй малыг харин бүр мөсөн асгажээ. 자, 사울은요 하나님 앞에 하나님 말씀에 어떤 것은 순종하고 어떤 것은 순종하지 않았습니다. 그래서 Саул Бурхны үгийн тал хэсэгт нь дуулууртайгаа тал хэсэгт нь дуулуургүй байсан. 100% 순종하지 않는 거예요. 100% дуулууртай чадаагүй гэсэн. 자, 모든 사람을 다 죽이고 모든 짓을 다 죽이라고 했죠. Бүхий л амьтан бүхий л хүний бүгдийг буцаахаа гэсэн чинь тийм ээ. 근데 8절 9절 보면 사울이 어떻게 했습니까? Гэтэл 8-р дээр Саул яасан бэ? 자, 아말렉 백성들은 다 진멸했다고 돼 있죠. Амьлагчдыг бүгдийг нь одоо олцсон байна. 근데 아말렉의 왕 아각은 살려준 거예요. Гэтэл амьлагчдын хаан Агагийг амьд үлдээсэн. 그 왕을 죽였어야 되죠. Тэр хааныг ч гэсэн хөнөөх ёстой байсан. 또 모든 짐승도 다 죽이라고 했죠. Бас бүх амьтан бүгдийг хөнөөсөн байна. 그런데요, Гэхдээ 좋은 것, 양과 소의 가장 좋은 것, 기름진 것들은 살려줬어요. гэтэл хамгийн сайн хонь өгөхөр тарган тугал хургийг амьд үлдээсэн. 그리고 가치 없고 안 좋은 것들만 다 죽여버린 거예요. Тэгээд ямар ч одоо мөн зэнгүй мууцсан торхагийг хөнөөсөн. 그리고 또 사울이 또 핑계를 댑니다. Тэгээд Саул бас шалтгаан хэлдэг байна. 왜 그렇게 했는지 Яагаад тэгсэн бэ? 핑계를 또 대는 거예요. Дахиад шалтгаан хэлдэг байна. 15절, 15-ийн 자, 13절부터 15절까지 13-аас 15 хүртэл 다 읽겠습니다. хамтдаа Самуэль Саул руу очоод Саул түүнд эзэн таныг өрөөх болтугай би эзний үг тушаалыг сахилаа гэв. Харин Самуэль тэгвэл миний сонирт буй хонины майрах дуу
Надад сонсдож байгаа өврийн мөрөлдөх дуу чухам юу вэ гэв. Саул эдгээрийг тэд амьлагчудаас авчирсан юм. Учир нь таны бурхан эзэн ядаж тавихын тулд хамгийн сайн хонхыг ард олон хэтрүүлсэн юм. Гэвч бусдыг нь бид бүр мөсөн сүрүүлв гэлээ. 자, 이 전쟁에 이긴 사울에게 사무엘을 찾아왔죠. Дайндаа ялсан Саул Самуэль дээр хаан ирсэн. 그리고 이렇게 이게 이야기합니다. ингэж хэлж байгаа. 아, 왕이시여, 나간 이타 하나님이 아말렉의 모든 백성과 짐승을 다 진멸하라고 했는데 бурхан бүх амьлагчдын бүх хүн амтан бүгдийг боцоохолсон. 지금 내 귀에 들리는 양과 소의 소리는 무슨 소리입니까? 라고 해요. Гэтэл миний чихэн сонсох гээд байгаа энэ хонь малны дуу юу чимээвэ гэсэн. 왜 그 짐승을 진멸하지 않았습니까? 라고 이야기하고 있는 거죠. Тэгэхээр яагаад энэ бүгдийг усгаагүй гэж асууж ирсэн шүү дээ. 사울이 뭐라고 Тэгэхээр 핑계했습니까? Саул юу гэж шалтар хэлсэн бэ? 15절에 보면은요. 18-аас харуул 자, 핑계하고 있습니다. шалтар хэлж байгаа. 두 가지를 핑계하고 있죠. Хоёр зүйлийг шалтар 자, болгоод. 내가 그렇게 한 것이 아니다. Би тэгж хийсэн юм шиг. 자, 우리 백성들이 그렇게 한 거다. Ард түмэн тэгсэн. 그렇죠? Тийм ээ. 백성들이 하나님께 제사하려고 남는 거예요. Ард түмэн бурхан дахил өргөхөөр үлдээсэн. 내가 한 것이 아니고 백성들이 한 것이고 Миний хийсэн зүйл биш ард түмний хийсэн зүйл ээ. 그 짐승들은 나를 위해 살린 것이 아니고 하나님께 드리기 위해서 제사하기 위해서 준 걸 살린 것이다 라고 핑계하고 있어요. Тэгээд тэр амьтдад би өөртөө зориулж авч үлдсэн биш. Бурханд хамгийн сайнаар нь дахил өргөхөнд тулд амьд үлдээсэн зүйлсээ гэж хэлж байгаа. 자, 하나님은요 Бурхан 사람의 말에 속지 않습니다. хүний үгэнд ерөөсө хууртагддаггүй. 그죠? Тийм ээ? 하나님이 Бурхан 이 사울을 왕 삼으신 것을 후회했다고 했어요. Саулыг хаан болгосондоо харамссан гэж гарч байгаа. 15장 12절 15-ийн 11 12절 같이 읽습니다. 15-ийн 11-ийг хамтдаа ши би Саулыг хаан болгосондоо харамсаж байв. Учир тэр намайг татгаас буцсан гэж миний үг зорилгыг үс сахив гэв. Самуэль уурлан бухимдаж бүхэл шүнжэнгөө эзэн хандан хашгиран хуйлав. 하나님이요 Бурхан 사울을 왕 삼은 것을 후회하셨다라고. Саулыг хаан болгосондоо харамссан гэж. 여러분요 얼마나 이렇게 심한 책망입니까, 그죠? Энэ одоо хичнээн аимшигтай зэмлэл бай тийм ээ. 교회 안에서요. Чуулган дотор 우리는 하나님이 삼으신 귀한 직분을 가지고 있습니다. бид нар Бурханы даатгаж өгсөн ихэн үйлчлэл гэсэн зүйлтэй байгаа. 하나님 나를 구원하시고 Бурхан намайг аварсан. 하나님이 이 교회에 나를 심어 놓으신 거예요. Яг Бурхан намайг энэ чуулганд тарьсан байна. 그래서 나중에 우리가 주님 앞에 갔을 때 Яг дараа бид нар эзний өмнө очих үед 하나님께 정말 영광과 칭찬이 있으면 좋겠는데 Бурханы өмнө үнэхээр алгаар магтаал сайшаа тавих сайхан байдаг. 이런 책망이 있다면 얼마나 부끄럽겠습니까? 그죠? Гэтэл ийм зэмлэл над дээр байх ичмээр ах. 내가 너를 왕 삼은 것을 내가 후회하네. Би чамайг хаан болгосондоо харамсаж байна. 자, 우리가요 교회에서 이런 책망을 받는다면 Эзний өмнө очиод ийм зэмлэлийг сонсноо л 세상에 받는 그 어떤 책망보다도 더 부끄럽고. энэ дэлхий дээр сонссон тэр ямар ч одоо зэмлэлээс хамаагүй ичмээр. 자, 그래서 우리가 신앙생활을 하나님께 핑계할 수 없다는 걸 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрахад эзний өмнө шалтгаан гэж байдгүй гэдэг юм. 그래서 사무엘이요 정말 유명한 이야기를 하죠. Яг Самуэль маш алдартай үгийг хэлдэг байгаа юм байна. 15장 22절 15-ийн 22 15장 22절 같이 읽겠습니다. 15-ийн 22-ыг хамтдаа уншийе. Самуэль эзний дуу хоолой дуулууртай дагах нь шатаал дахиад нядлах тавилуулаас илүүгээр эзнийг баярлуулах босов. Харах тун дуулууртай дагах нь нядлах тавилаас илүү анхаарал үзэх гоцын өвнөөс илүү. 자, 하나님이 Бурхан 하나님 말씀에 순종하는 것보다 제사하는 것을 기뻐하시겠느냐? Бурханы үгэнд дуулууртай авахаас илүү дахиад баярлах уу? 하나님 어떤 걸 기뻐하시겠느냐? Бурхан аль нь баярлах вэ? 이 아무리 좋은 짐승으로 하나님께 드린다 한들 Хичнээн сайн малаар Бурхан дахил өргөсөн байсан ч 하나님이 그것을 기쁘게 받으시겠느냐? Бурхан түүнийг аваа баярлах уу? 차라리 하나님 말씀에 순종하는 것이 훨씬 낫다라고 이야기합니다. Тэрний оронд Бурханы үгэнд дуулууртай байх нь хамаагүй дээр гэж хэлж байгаа. 사무엘상 16장 1-р Самуэль 16-гийн 7절 7 같이 읽겠습니다. хамтдаа шиг гэвч эзэн Самуэль айлтан түүний гаднах байдлыг болон нурууных нь өндрийг буухаар би түүнийг нь үл хэрэгсэв. Учир нь Бурхан мөхөс нэгэнтэй адил хүний гаднах зүрхийг харддаггүй. Эзэн зүрхийг нь хардаг гэв. 자, 사람의 용모와 신장을 보지 말라고 그랬죠. Хүний гаднах зүрхийг буухаараа гэж. 사람은 외모를 보거니와
Хүн гаднах зүрхийг хардаг. 여호와는 중심을 보느니라. Харин эзэн зүрхийг нь харддаг гэсэн. 그리고요, 우리가 이 말을요 정말 신앙 가운데 마음속에 새기고 살아야 됩니다. Тэгвэл бид нар үнэхээр энэ үгийг итгэлийн амьдралдаа зүрх сэтгэлдээ сэлээд амьдрах хэрэгтэй. 예수님도 바리새인들을 책망하셨죠. Есүс ч гэсэн фарисеучуудыг зэмлсэн байдаг тийм ээ. 외식하는 자들이라고. Одоо хоёр нүүрс хүмүүстэй. 겉으로는 거룩한 척 보이지만 Гаднаасаа ариун харагддаг ч 속에는 송장 썩는 냄새가 난다고 했어요. дотор талаас нь ягцаж муудсан үнэр хангалттай гэсэн. 온갖 더러운 것들로 가득 찼다고 그랬어요. Юусан мөсийн одоо хорон муу зүйлээр дүүрсэн гэсэн. 여러분요, 우리가 주님 앞에서요 겉모습으로는 신앙생활 잘하는 것처럼 보일 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр эзний өмнө ч гэсэн гадна талаараа л ингээд сайн амьдрал байгаа шиг харагдаж иж байна. 근데 주님은요 Гэхдээ эзэн 그 중심을 보시는 거예요. тэр доторх зүрхийг нь хардаг байна. 하나님을 속일 수는 없습니다. Бурхныг бол мэдлэг харагддаг. 그래서 우리가 어떤 마음으로 신앙생활을 하냐는 너무나 중요한 거예요. Тэгэхээр бид нэр яг ямар сэтгэлээр итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа вэ гэдэг нь маш чухал байна. 순종이 제사보다 낫고 Дуулууртаа даах нь ядлах тахлаас илүүтэй 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다고 그랬어요. анхаарал үзэх нь буцын өвнөөс илүү гэсэн байна. 자, 이 사울은요 두 번째 하나님 그 기회도 잃어버린 겁니다. Тэгэхээр Саул Бурхны өгсөн хоёр дахь боломжийг хүртэл алдсан байна. 처음에는 겸손하고 하나님 앞에 순종하는 사람이었기 때문에 하나님 앞에 왕으로서 세움을 받았죠. Эхэндээ дуулууртаа даруй нэгэн байсан учраас Бурхны өмнө хаанаар өргөмжлөгдсөн байна. 근데 2년 동안 무슨 일이 있었기에 사울은 2년 만에 불순종의 사람이 됐을까? Гэтэл 2 жилийн дотор юу болсон болоод Саул Бурхны өмнө дуулуургүй нэгэн болж хувирсан бэ? 여러분요, 우리도 교회 안에서 불순종의 삶을 살고 있습니다. Бид нар ч гэсэн чуулган дотор дуулуургүй амьдралаар амьдрахгүй гэж байна. 근데 내가 가만히 내 삶을 돌아보면요, Гэтэл би нэг чимээгүй өөрийн амьдралаа эргэн харж үзвэл 그 불순종의 시작은 교만에서부터 시작됐다는 것을 알 수 있습니다. тэр дуулуургүй байдлын тэр гэм нүгэл нь бардам зангаас үүдэлтэй байгааг би мэдэж байна. 자, 교만과 겸손. Бардам зам болон даруй байдал. 하나님은요, 교만한 사람을 쓰지 않습니다. Бурхан бардам нэгнийг хэрэгжүүлдэг байна. 하나님 겸손한 사람을 쓰십니다. Бурхан өөрөөс даруй нэгнийг хэрэгжүүлдэг. 왜냐하면요, 가장 겸손의 왕이신 분이 바로 주님이시기 때문에 그렇습니다. хамгийн даруй байдлын хаан нь эзэн өөрөө учраас байна. 세상 하늘 보좌를 버리고 이 세상 낮고 낮은 곳에 오셨죠. Тэнгэрийн тэр эзэнтийг орхон энэ дордоос дорд энэ газар дээр ирсэн байгаа. 만왕의 왕이신 분이요, 이 사람의 육신을 입고 이 땅에 오신 것이 겸손인 거예요. Түр дүндийн хаадын хаан болох нэгэн хүний биеэр энэ дэлхий дээр ирсэн. 또 마치 죄인처럼 십자가에서 죽기까지 하나님 말씀에 복종하셨죠. Тэгээс яг гэмтэн шиг Бурхны үгэнд дуулууртай бай загалмай дээр цогцолцсон. 이 땅에서 삶도요, 정말 섬기는 삶을 하셨습니다. Энэ дэлхий дээр амьдрахтаа бол үнэхээр үйлчлсэн амьдралаар амьдрсан. 예수님 제자의 직접 시켜주셨죠. Өөрийн шавдрын хөлийг ч гэсэн өөрөө угааж өгсөн. 실제 종으로서의 삶을 사신 거예요. Голдорын боолын амьдралаар амьдрсан гэсэн. 그런데 이와 반대 마귀는요, Гэхдээ үүний эсрэгээр бузар сонс. 교만한 자의 대표입니다. Бардам хүний төлөөлөл ах. 하나님처럼 높아지려고 했죠. Бурхантай адилхан өргөмжлөхийг хүссэн тийм ээ. 그게 마귀예요. Тэр бол бузар сонс. 그럼요, 마귀는 끊임없이 우리에게 교만한 마음을 줍니다. Бузар сонс эцэс төгсөргөө бидэнд бардам зөвсөлтөлийг өгч байдаг. 사울은 자기를 스스로 작게 여겼을 때 이스라엘의 왕이 됐습니다. Саул өөрөө өөрийгөө юу ч биш гэж үзэг үедээ Израиль улсын хаан болсон 근데 байна. 시간이 지나면서 있잖아요. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрч нэгээ 백성들 앞에서 하나님보다 자기 이름이 높아지기를 원했습니다. ард түмнийхээ өмнө Бурханаас илүү өөрийнхөө нэр өргөмжлөхийг хүсэж эхэлсэн. 그게 교만인 거예요. Тэр бардам зан. 그 교만의 마음이 점점 자라서 하나님의 불순종에까지 죄를 지게 됩니다. Тэр бардам зан нь баг багаар ихэлсээр аваад Бурханы өмнө дуулуургүй байдлын гин хийхэд хүрсэн байна. 사무엘상 15장 1-р Самуэль 15-ийн 12장 12절 15-ийн 12 12절 같이 읽겠습니다. 12-ыг хамтдаа уншаа. Самуэль Саултай уулзахаар өглөө эртлэн босов. Тэгэн хүн Самуэль өдөр тун Саул Кармел гэж тэнд өөртөө зориулж хөшөө босгоод тэндээсээ эргэж Гэлгал руу явлаа гэжээ. 자, 사울이 블레셋 민족과 작은 싸움이 있었습니다. Тэр Саул Филист үндэстэнгүүтээ дайцсан байна. 그 싸움에서 사울이 이긴 거예요. Тэр дайнд нартаа Саул ялцсан байна. 근데 그 싸움 전쟁을 이기게 하신 분 누굽니까? Тэр тулаанд нь ялсан нэг юм билээ. 하나님이시죠. Бурхан тийм ээ. 자, 전쟁 이기고 하나님께 영광을 돌리지 않습니다. Дайн тулаандаа ялаад Бурхан алдрыг нь өргөсөн юм биш үү? 어떻게 했다고 그랬어요? Яасан гэж вэ? 자기를 위하여 기념배를 세웠다. өөрийнхөө төлөө өөрийнхөө хөшөө босгосон гэж байгаа. 자기 이름을 높이려고 한다.
өөрийгөө өргөмжлөх гэж оролцсон гэсэн үг. 자, 15장 30절도 같이 읽겠습니다. 15-ийн 30-ыг бас хамтдаа уншия. Саул би нөхөд өвөлдөв. Гэвч одоо миний ард олонны ахмадууд ба Израилийн өмнө намайг хүндэж надтай хамт буцаж Бурхан эзэн мөргүүлж өгнө гэж гуйв. 자, 사울에게 부탁을 하고 있습니다. Саул Самуэльс гуйж байгаа. 내가 비록 하나님께 범죄하였을지라도 Би хэдийгээр Бурханы өмнө нүгэл үйлдсэн байсан ч 내 백성의 장로들과 이스라엘 백성들 앞에서 나를 높여달라. ард олонны өмнө Израилийн ард олонны өмнө намайг хүндлүүлээд өргөмжлөөр өгөөч гэж байгаа. 하나님 앞에서보다 Бурханы өмнө гэхээс 사람 앞에 높임을 받고 존경받기를 원했던 거예요. хүмүүсийн өмнө өргөмжлөх хүмүүсээр хүндлүүлэхийг хүсээд байна гэсэн. 이 교만한 마음이요 점점 자랐던 거예요. Энэ бардам сэтгэл нь багаагаар ихссэн ба. 점점 하나님보다 자기 이름을 높이고 싶었고 Багаагаар Бурханы нэрээс илүү өөрийнхөө нэрийг өргөмжлөхийг хүссэн. 그래서 끝내 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님의 제사를 멸시했던 거예요. Тэгээд эцэстээ Бурханыг үйлтоон Бурханы тавилыг өргөсөн ба. 하나님의 말씀을 무시하고 Бурханы үгийг үйлтоогоод 불순종의 죄를 짓던 겁니다. дуулуургүй ажлын гэмний үгийг хийсэн гэсэн. 야고보서 1장 15절에요. Яаков 1:15-때 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 одоо махан би өсөл харчаал нь одоо үр тогтоон гэмний үгийг төрүүлээд 죄가 장성한즉 사망을 낳는다. гэмний үгэл нь одоо үхлийг авчиртаа гэж хэлж байгаа. 그러군요. 갑자기 큰 죄가 나오는 게 아닙니다. Гэмгэлний том гэм бий болчтой юм биш. 항상 작은 것에서부터 시작돼요. Дандаа үргэлж багаас нь эхэлдэг. 우리의 신앙이 완전히 망가진 사람도 있습니다. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал бүрэн сүрцэн өмсөж байгаа. 근데 갑자기 그런 일이 오는 게 아니에요. Гэтэл гинт тийм зүйл бий болсон юм шиг. 작은 죄들을 방관하고 Жаахан гэмний үглүүд цуглараад 잘못된 삶을요, 작은 것들을 점점 내가 세상과 타협해 가면서요. багаагаар жаахан гэмний үгэлтэй энэ ертөнцийн нийцэн явсаар хагаад 점점 그 교만과 죄가 커지는 거예요. багаагаар тэр гэмний үгэл тэр бардам зан нь ихссэн баг. 나중에는요, 하나님의 망령되이 사는 거예요. Дараа нь Бурханы өмнө олиггүй муу амьдралаар амьдарч эхэлдэг байна. 자, 불순종하는 사람들의 특징이 있습니다. Дуулуургүй амьдрдаг хүмүүсийн онцлог баг. 교회 안에서도 마찬가지입니다. Чуулганд дотор ч ялгаагүй. 불순종의 사람의 특징이 뭐냐면요, Дуулуургүй хүмүүсийн онцлог юу вэ? 하나님을 두려워하지 않고 사람을 두려워해요. Бурханаас эмээдэггүй, хүнээс эмээдэг. 하나님을 겁내지 않고 사람 눈치를 보고 사는 거예요. Бурханаас эмээгүйч хүмүүсийн нүд харцыг дагуулж амьдардаг. 사무엘상 15장 24절 1-р Самуэль 15-ийн 24. 24절 같이 읽겠습니다. 24-ийг хамтдаа уншия. Саул Самуэль би ард олноос айж тэдний дуу хоолойг сонссон учраас эзний тушаал болон таны үгийг үнэхээр зөрчиж нүгэл үлдлээ. 왜 사울이 하나님의 말씀에 불순종했는지, Саул яагаад Бурханы үгэнд дуулуургүй хандсан бэ? 왜 하나님의 명령을 어겼는지, Яаж Бурханы тушаалыг зөрчсөн бэ? 왜 그랬다고 그랬습니까? Яагаад гэсэн гэж 내가 백성을 두려워해서 би ард олноос айж гэж. 백성들 눈치를 보느라고 Ард олноос айж ард олны харцыг дагуулах гэж 하나님 앞에 불순종한 삶을 살았다라고 사울은 고백하고 있어요. Бурханы өмнө дуулуургүй амьдралаар амьдсан гэж Саул хэлж байгаа. 여러분요, Хүмүүсээ 우리가 주위 사람들의 눈치를 보면서 бид нэр эргэн тойрны хүмүүсийн харцыг дагуулна. 하나님 말씀에 불순종한 삶을 할 수도 있습니다. Бурханы үгэнд дуулуургүй амьдралаар амьдарч болох юм. 예를 들어서 있잖아요. Жишээлбэл 내가 교회 다니는 것, би сүмд явж байгаа. 내가 그리스도라는 것, Би Христэд итгэвч гэдэг. 그것을 사람들 앞에 부끄러워하고 숨기는 사람도 있어요. Тэрийг хүнд хэлж чадахгүй ичээд нуудаг хүмүүс. 그래서 내가 교회 다닌다는 말로 떳떳이 이야기하지 못하고 Тэрнээс болоод би сүмд явдаг гэдгээ нэр дэвтэр хэлж чадахгүй. 떳떳이 전도하지 못하는 사람도 있습니다. Нэр дэвтэрээр сайн мэдээ гаргаж чаддаг хүмүүс. 왜? 사람들 눈치 때문에. Яагаад тэр хүмүүсээс харцан даваад айж байгаа ч. 내가 교회 가자고 그러면 이 사람 어떻게 볼까? Би одоо сүм рүү явъя гэж энэ хүн намайг юу 내가 гэж 전도를 бодох вэ? 하면 이 사람이 어떻게 Би 생각할까? сайн мэдээ гаргаж энэ хүн намайг юу гэж бодох вэ? 그 사람의 눈치를 보면서요, 내가 그리스도를 떳떳이 이야기하지 못해요. Тэр хүний харцыг дагуулаад Христэд итгэж гэдгээ зоригтой хийж чаддаг хүмүүс. 어떤 사람은 사람들 문 앞에서 기도도 하지 못하고 Зарим хүмүүс нь хүмүүс харж байгаа юм бол залбирч чаддаггүй. 내가 기도하는 모습을 보면 사람들이 나를 뭐라고 할까? Миний залбирч байгаа үйлдвэрийг хараад хүмүүс намайг юу гэж хэлэх вэ? 사람들 앞에 부끄럽고 Хүмүүсээс ичиж 또 사람들 눈치를 보면서요, хүмүүсийн харцыг дагуулаад 그리스도라는 것을 부끄럽게 생각하고 떳떳이 행동하지 못하는 사람이 있다는 거예요. Христэд итгэж гэдгээ зоригтой хийж чадахгүй нууж байдаг хүмүүс байдаг. 그래서 신앙생활을 잘 못하는 사람도 있습니다.
тэрнээсээ болоод итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч чаддаг хүмүүс ч. 자, 요한복음 Иохан 12장을 보겠습니다. 12-ээс харъя. 요한복음 12장 Иохан 12 42절 43절 42 43 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Хэдий тийм боловч захирагчдын олонны Есүс итгэсэн билээ. Гэхдээ тэр фарисеучудаас синагогоос бөгдөх би гэсэндээ үүнийгээ утсангүй. Учир нь тэд хүний алдрыг Бурхны алдраас илүү таасан юм. 자, 예수님 있을 때예요. Есүсийн тухай үед ч гэсэн 자, 예수님을 믿는 사람들이 많이 있었습니다. Есүс итгэж байсан хүмүүс олон байсан 자, маа. 관원 중에도 믿는 자가 많이 있었다고 했죠. Одоо захирагчдын дунд ч олон итгэсэн байлаа гэж тийм ээ. 근데 예수 믿는다는 말을요, 바리새인들 앞에서 할 수 없었던 거예요. Гэхдээ Есүс итгэж байгаа гэдэг үгээ фарисеучуудын өмнө хэлж чаддаггүй байсан. 그들에게서 추례를 당하다. Яагаад гэхээр тэднээс хөөгдчүүдээг. 그 바리새 사람들이 두려워서요, 예수를 믿는다는 것을 드러내지 못했어요. Фарисеучуд гэдэг хүмүүсээс айгаад Есүс итгэдэг үгийг хэлж чадаагүй. 저희는 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑했다라고 이야기했어요. Учир нь хүний алдрыг Бурхны алдраас илүү таасан юм аа гэж. 하나님보다 사람의 눈치를 보는 거예요. Бурхнаас илүү хүмүүсийг харцыг дагуулсан байна. 자, 로마서 Ром 1장 보겠습니다. 1-ээс харъя. 로마서 1장 23절. Ром 1:23. 로마서 1장 23절. Ром 1:23 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Үл муудагч Бурхны алдрыг мууддаг хүн шувуу дөрвөнхөд амьтад хийгээд мөлхөгчдтэй адил дүрээр сольжээ. 자, 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 브론즈의 형상의 우상으로 바꾸었느니라 것이. Бурхны алдрыг мууддаг хүн шувуу дөрвөнхөд жигүүртэй амьтдаараа сольжээ гэж. 자, 여러 가지 우상과 하나님을 비교하는 것은요, 가장 큰 죄예요, 죄. Олон янзын хиймэл шүтэнүүдтэй Бурхныг зүүрлэх хамгийн том гин байна. 브론즈, 금수 같은 그 우상과 어떻게 하나님이 같이 될 수 있냐, 비교될 수 있냐, 이 말이에요. Яаж тэр одоо нэг юу ч биш сатаа тавьсан тоглолттой Бурхан зүүрлэгдэх вэ гэсэн. 사람이 만든 것과 하나님의 영광과 어떻게 비교할 수 있냐, 이 말이에요. Хүний хийсэн зүйлийг Бурхны алдартай яаж харьцуулах вэ гэсэн. 영원한 것과 썩어질 것을 어떻게 비교할 수 있냐, 이 말이에요. Мөнхөн зүйлс ялцаж муудан байхгүй зүйлс хоёрыг яаж харьцуулах вэ гэсэн. 여러분요, 우리 хүмүүсээ 신앙생활 하는 가운데요, бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрах харьцаа. 우리가 잘못된 판단을 하게 됩니다. Бид нар буруу шийдвэр дүгнэлтийг гаргавал 자, 하나님 앞에 정말 불순종의 삶을 살 수 있고, Бурхны өмнөхөр дуусгах амьдралаар амьдрах. 그것이요, 내 신앙생활한테 큰 발목을 잡는 그런 큰 죄가 될 수도 있어요. Тэр нь миний хүснээс урсан маш том гэвнүгэл орчиж болно гэсэн. 올바른 신앙인은요, 하나님의 영광을 가장 우선시하는 사람이에요. Тэгэхээр зөв итгэлийн амьдралаар амьдрэх хүн Бурхныг ямар нэг тавьсан хүн. 이 세상 그 무엇보다 하나님을 더 우선시하고 하나님의 영광을 우선시하는 사람. Энэ дэлхийн юунаас илүүгээр Бурхныг нэг тавьж, Бурхны алдрыг нэг тавьж байгаа хүмүүс. 여러분, 그게 진짜 겸손인 거예요. Тэр нь жинхэнэ даруй байдал юм байна. 여러분, 겸손이란 말을 한번 생각해 보세요. Та бүхэн даруй гэдэг үгийг бодоод үзээрэй. 뭐가 겸손일까요? Юу даруй байдал юм бэ? 겸손의 정의가 뭘까요? Одоо даруй байдлын дээр одоо яг үндсэн шин чинь юу юм бэ? 다른 사람보다 나를 좀 더 낮추는 것이 겸손일까요? Өөр бусад хүмүүсээс өөрийгөө жоохон дорд үзэх нь даруй байдал уу? 많은 사람들이 그렇게 착각합니다. Олон хүмүүс тэгж эндүрдэг байна. 근데 진짜 겸손은요, Жинхэнэ даруй байдал нь 창조주 하나님 앞에 내가 어떤 존재인지를 확실히 아는 것이 겸손인 거예요. бүтээгч Бурхны өмнө би ямар бүтээл вэ гэдгээ баттай ухаарсан хүн жинхэнэ даруй байна. 창조주, 절대자, 실현자, 유일하신 참 하나님 앞에 Тэгээ бүтээгч Бурхан, цар ганц Бурхан бүх хаадын хаан болсон тэр Бурхны өмнө би яг хэн бэ? 그런 그 창조주 앞에 내 존재가 과연 무엇일까? Тэр бүтээгч Бурхны өмнө би гэдэг оршигч яг юу вэ? 하나님 말씀에 순종해도 되고 불순종해도 되고 Бурхны өмнө дуулууртай байгаа, дуулуургүй байгаа гэдэг. 내가 그런 존재입니까? Би тэгэх эрхтэй оршигч уу? 하나님의 말씀을 내 마음에 들면은 지키고 Бурхны үг миний сэтгэлд нийцүүл дуулууртай 내 сайхан. 마음에 들지 않으면 좀 어겨도 되고 Миний сэтгэлд нийцэхгүй жоох зөрчил. 내가 하나님 앞에 그런 존재입니다. Би Бурхны өмнө тэгэх эрхтэй хүн үү гэсэн. 여러분, 하나님 앞에 내가 어떤 사람인지를 아는 것이 진짜 겸손인 거예요. Тэгэхээр Бурхны өмнө би яг хэн бэ гэдгээ ухаарсан хүн жинхэнэ даруй хүн байна. 교회에서는 말씀에 순종해야 된다고 이야기합니다. Чуулган дээр үгэнд дуулууртай байх ёстой гэж хэлдэг. 근데 진짜 내가 순종하기 위해서는요, Гэхдээ би жинхэнэ дуулууртай байх
내가 순종하는 대상이 누구인지를 확실히 알아야 되는 거예요. Миний дуулуурхтай байх гэдэг тэр нэгэн маань хинбэ гэдгийг баттай ухаарах байна. 목사 말에 순종하는 Би 겁니까? пастрын үгэнд дуулууртай байгаа юу? 전도사 말에 순종하는 거예요? Номлогчийн үгэнд дуулууртай байх гэдэг байгаа юу? Үгүй ээ. 하나님, 창조주 하나님 말씀에 내가 순종하는 거예요. Бүтээлч Бурхны үгэнд би дуулууртай байх гэдэг байгаа. 그걸 아는 사람이요, 진짜 순종할 수 있는 거예요. Түүнийг ухаарсан нэгэн жинхэнэ дуулууртай байж чадах юм. 갈라디아서 갈라디아서 1장입니다. нэгэн. 갈라디아서 1장 10절, 11절 Галаад 1:10-11 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Учир нь эдүүгээр би хүмүүсийн тааллахыг ирж байна уу? Эсвэл Бурхныг уу? Эсвэл би хүмүүс таалцуулах уу? Тэр би эдүүгээр хүртэл хүмүүс таалцуулсаар байсан бол би Христийн зарц биш байх байсан. Ах トゥ нараа, миний тунхагласан сайн мэдээ хүний биш гэдгийг би таанад мэдэгдэж байна. 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴. Би хүмүүс таалцуулахаар Бурхны тааллыг ирж байна уу? Хүний Бурхныг ирж байна. 내가 누구를 기쁘게 할까? Би хэнийг баярлуулах вэ? 이거 사람이 기뻐하는 일을 하기 위해서 우리가 신앙할 게 아니에요. Хүний баярлалтай зүйлийг хийх нь бол би итгэл амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг. 여러분요, Хүмүүс ээ. 교회 안에서 내가 이런 분들도 많이 봅니다. Чуулган дотор ийм хүмүүсийг жолоо харсан байна. 목사님, 전도사님 눈치로부터 신앙하지 않나. Пастор номлогчийнхоо нүдийг дагуулсан итгэлийн амьдралаар амьдрдаг хүмүүс. 내가 이런 말을 하면 목사님이 좋아하실까? Би одоо ингэ хэлчихвэл пастор баярлах болов. 내가 이런 생각을 하면은 전도사님이 좋아하실까? Би ингэ хийчих юм бол пастор одоо ингээд гой баярлах болов. 근데 먼저요, Гэхдээ түрүүлээ 하나님을 먼저 생각해요. 하나님. Бурхныг бодож үзэх хэрэгтэй. 여러분 어떤 일이 결정할 때 Ямар нэгэн зүйлийг шийдэхдээ 여러분 우리는 고민할 때가 많이 있습니다. бид нар одоо их боддог тийм ээ, бодлогошдог тийм ээ. 이걸 내가 해야 될까 말이야. Энийг би одоо хийх үү, болох уу? 그럴 때는요, Тэр үедээ 여러분 결정하기 가장 편한 방법은 та бүхэн шийдвэр гаргахад хамгийн амар арга 과연 예수님이라면은 이 일을 어떻게 하셨을까? Есүс байсан бол энэ ажлыг яах байсан бол 그것을 먼저 생각해 보시고. түүний төрөлөө бодож үзэх. 자, 예수님이라면 이런 상황에서 어떤 말씀을 하셨을까? Есүс байсан бол яг ийм нөхцөл байдлаар юу гэж хэлэх байсан бэ? 이런 상황에서 예수님은 어떤 행동을 하셨을까? Ийм нөхцөл байдлаар Есүс байсан бол яаж үйлдэх байсан бол? 자, 예수님, 하나님 주님이 기뻐하시는 일을 하면요, Одоо Бурхны эзний баярлах ажлаа гэвэл 정말 주님만 기뻐할 수 있다면 내가 뭐든지 할 수 있잖아요. үнээр эзэн баярлах гэвэл би одоо бүх зүйлийг хийж чадчих тийм ээ. 내가 어떤 일을 해야 할 때 Ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ 정말 주님이 기뻐하시는 일일까? энэ үнээр эзний баярлах ажил мөн болов. 아니면 주님이 걱정하실까? Эсвэл эзэн санаа зовж байгаа болов. 여러분요, 그 일이요, 내가 하는 일이 기준이 됐으면 좋겠습니다. Тэгэхээр тэр зүйл миний хийх гэж шийдэх гэж байгаа зүйлийн хэмжээр болов сайн гэсэн үг. 가오사도 이렇게 이야기했습니다. Ээж Паул ингэж хэлсэн 내가 байна. 사람에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴. Би хүн таацуулахаар эсвэл бурханд нэгцүүлэх үү? 자, 주님이 주신 이 복음, Эзний өгсөн энэ сайн мэдээ 우리가 복음을 전하고 전도하고 사는 이 삶은 있잖아요. бидний сайн мэдээ тараагаад амьдарч байгаа энэ амьдрал. 주님의 부탁이고 주님의 명령이거든요. Эзний хүсэл бас эзний гуйль тушаалга. 내가 해도 되고 안 해도 되고 그런 문제가 아닙니다. Би хийсэн ч болох, хийхгүйсэн ч болох тийм зүйл биш. 내가 듣고 있는 이 지금 주님의 말씀이 Миний сонсож байгаа энэ эзний үг 얼마나 귀한 말씀을 우리가 알아야 돼요. хичнээн үнцэнтэй үг вэ гэдгийг би ухаарах 여러분 хэрэгтэй. 지금 사람의 말 듣고 있는 겁니까? Та бүхэн одоо хүний үг сонсож сууж байна уу? 지금 제 이야기를 듣고 있는 거예요? Одоо миний яриаг сонсож сууж байна уу? 아니죠. Үгүй тийм ээ. 하나님의 말씀으로 내가 받아야 돼요. Бурхны үгээр би хүлээн авах ёстой хань. 그리고 하나님의 명령으로 받아야 된다. Тэгээ Бурхны тушаалыг сонсох ёстой. 바울사도 그렇게 이야기하고 있습니다. Ээж Паул тэгж хэлж байгаа хань. 이것이 내가 복음 전하는 이것이 주님께 받은 명령입니다. Сайн мэдээ тарах энэ ажил бол эзнээс авсан миний тушаалаа. 사람이 부탁한 것도 아니고 Хүний хүссэн гуйл биш. 사람을 위해서 하는 것도 아니다. Хүний төлөө хийж байгаа зүйл биш. 또 사람에게 배운 것도 아니다. Бас хүнээс сурсан зүйл биш. 주님께로부터 온 것이다라고 이야기하고 있는 거예요. Эзнээс ирсэн зүйлээ гэж хэлж байгаа хань. 자, 성경 속에요. Библиэд 불순종의 대가가 얼마나 큰 것인지를 이야기하고 있습니다. дуулуургүй байдлын хөлсөн хичнээн их зүйл нэхэгдэг вэ гэдэг гарч байгаа. 그리고 노아 홍수 사건은 왜 일어났을까요? Ноог үеийн үед яагаад болсон бэ? 왜 노아 홍수 사건 때 그 많은 사람들이 물에 심판을 받았어요? Яагаад Ноог үеийн үед тэр олон хүн усаар шүүгдэн өгсөн бэ?
놀랍게도 성경에서는요. 아직까지 비빌 그들이 순종치 않았기 때문에 물심판을 받았다라고 이야기합니다. тэдгээр дуулуургоосоо ч усаар шүүгцэн гэж гарч байгаа. 베드로 전서 3장입니다. Нэгдүгээр Петр 3-т. 베드로 전서 3장 Нэгдүгээр Петр 3-т. 20절 3-ын 20. 같이 읽겠습니다. Хамтаашиг эдгээр сонснууд нь урд Ноагийн өдөр бүхий баригдаж байх үед Бурхан төвчж хүлээсээр байхад дуулуургүй байв. Тэрхүү бүхэд цөөн буюу 8 хүн байж усаар дамжин аврагчээ. 자, 노아가 방주를 100년 가까이 만들었습니다. Ноа хүүхд чамд бүхийг 100 жил барьсан маа. 그 만드는 동안 계속해서 전도했죠. Түүнийг барьж явах хугацаанд байнга сайн мэдээ тарааж ирсэн маа. 100년 가까이 그들은 노아의 전도를 들었습니다. 100 жилийн турш тэргүүдээр хүмүүс Ноагийн сайн мэдээ сонссон маа. 주님이 오래 참고 기다리셨다고 했죠. Эзэн удаан төвчж хүлээсэн гэсэн тийм ээ. 근데 그들은 순종치 않았다. Гэтэл тэдгээр нь дуулуургүй байсан гэж байна. 그래서요, 그 물심판을 받은 거예요. Тийм учраас усаар шүүгдсэн байгаа. 하나님의 말씀을 우습게 안 해요. Бурхны үгийг ерөөсөө үл тааж инээдтэйгээр үтсэн 그게 гэсэн. 하나님의 말씀을 순종치 않았던 거예요. Тэгээд Бурхны үг дуулуургүй байсан. 그 밤에 타라고 하신 그 말씀을요, Тэр бүхэнд суугсан тэр үгийг 순종치 않았기 때문에 심판을 받았다는 거예요. үг нь дуулуургүй байсан учраас шүүгдсэн гэж байгаа. 우리 시대도 마찬가지예요. Бидний үед өнөө үед ч гэсэн яг ялгаагүй. 왜 많은 사람들이 지옥에 갑니까? Яагаад маш олон хүмүүс хамраа явж байгаа вэ? 말씀에 순종치 않은 거예요. Үг нь дуулуургүй байгаа. 요한복음 Яахан 3장입니다. 3-аар. 요한복음 3장 36절. Яахан 3-ын 36. 요한복음 3장 36절. Яахан 3-ын 36. 같이 읽겠습니다. Хамтаашаа хүүд итгэвчхэн мөнхамтай харин хүүд дуулуургүй мөнхамыг эс үзэх өгөөд Бурхны өөр хэлэн түүнээр оршин. 자, 아들을 믿는 자는 영생이 있고 그랬죠. Хүүд итгэвчхэн мөнхамтай гэж. 아들을 믿지 않는 자는 영생이 없다라고 그 뒤에 이야기가 나와야 되는데 Тэрний дараачаар хүүд итгэвчхэн мөнхамгүй гэж хаалцтай. 순종치 아니하는 자는 그랬죠. Гэтэл хүүд дуулуургүй гэсэн байна. 믿지 않는 자가 지옥 간다는 것이 아니고 Итгэхгүй байгаа тамруу явах биш. 순종치 아니하고 지옥에 간다라고 그래요. Дуулуургүй байснараа тамруу явна гэж байгаа. 하나님의 말씀을 순종치 않으니까 믿지 않는 거예요. Бурхны үгэнд дуулууртай байж чадахгүй байгаа учраас итгэж чадахгүй байна. 왜 구원받지 못하니까? Яагаад хүмүүс аврагдаж чадахгүй байгаа вэ? 하나님의 말씀 그대로 받아들이지 않는 거예요. Бурхны үгийг тэрээр хүлээн авч чадахгүй. 영원한 속죄를 말씀하시는데 Мөнхийн зарилтыг альдаж байгаа. 하나님 말씀을 믿지 않는 거예요. Гэтэл Бурхны үг гэж итгэхгүй байгаа. 사람의 말. Хүний үгэнд итгэх. 우리 목사가 그렇게 이야기죠. Манай пастор тэгж хэлж байгаагүй. 우리 교회에서는 그렇게 가르치지 않아. Манай чуулган тэгж зааж байгаагүй. 자기 생각대로 사람의 기준을 믿고 사는 거예요. Өөрийн бодлоор хүний хэмжүүрээр шүүж байна гэсэн. 과거에 제가 용서했는데 Одоо өнгөрсөн гэмийг уулзсан. 주님 어떻게 용서하냐고. Хооштой хийх гэмийг яаж уучлах вэ? 앞으로 이제 죄를 안 져야 된다. Хооштой гэм хийхгүй амьдрах. 질 때마다 회개해야 된다. Хийх болгондоо гэмших хэрэгтэй. 기도를 열심히 하고 Хичээнгүй залбираад 열심히 살아서 해야 된다. хичээнгүй итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 그래야 천국 갈 수 있다. Тэгжээр яваач явж чадна. 하나님의 말씀을 온전히 믿지 않는 거예요. Бурхны үгэнд бүр итгэхгүй байна гэсэн. 하나님의 말씀을 순종치 않는 거예요. Бурхны үгэнд дуулуургүй байна гэсэн. 그것이 가장 큰 불순종의 죄다 이거예요. Энэ нь хамгийн том дуулуургүй байдлын гин байна. 자, 광야에서 Одоо цөлд 이스라엘 백성들은 철저히 하나님의 불순종이 있죠. Израилийн ард түмэн эцэс төгсгөлгүй Бурхны өмнө дуулуургүй байсан тийм ээ. 이스라엘에서는 징계의 역사입니다. Израиль улсын түүхэн өөрөө сахилжуулалтын түүхэн. 물론 비참한 역사잖아요. Өнөхөр хөөрхөлтэй түүхштэй тийм ээ. 그게 불순종의 결과다 이거예요. Тэр нь дуулуургүй байдлын үр дүн гэсэн үг. 그래서요, 순종이라는 말은 주님께 너무나 귀한 단어입니다. Тийм учраас дуулууртай байдал гэдэг үг өөрөө эзний өмнө маш үнцэнтэй үг. 그리고 우리 그리스도인들은요, 정말 순종하는 삶을 살아야 돼요. Тэгээ Христэд итгэж бид нар үнэхээр дуулууртай амьдрахаар амьдрах хэрэгтэй. 머리로는 다 알고 있어요. Толгойгоор бүгдийг нь мэдэж байгаа. 교회에서 순종해야 돼요. Дуулууртай байх хэрэгтэй. 우리는 순종을 배웁니다. Бид нар дуулууртай байдлыг сурдаг байна. 근데요, 하나님은 머리로 아는 순종이 아니고 실제 삶 가운데 나오는 순종을 원하시는 거예요. Гэхдээ Бурхан толгойгоор мэдээд байгаа дуулууртай амьдрах байдаг биш. Жинхэнэ амьдралаараа амьдрах дуулууртай байдлын амьдралыг хэлээд байгаа. 먼저 하나님께 순종해요. Төрөлөө Бурхан дуулууртай хэрэгтэй. 부모님께 순종해요. Дараа эцэг хэрэгтэй. 교회에서 순종을 해야 돼요. Чуулгандаа дуулууртай. 가정에서, Гэр бүлдээ дуулууртай хэрэгтэй. 직장에서. Ажил төрөл дээр.
순종이고. Бид нар дуулууртай амьдрах хэрэгтэй. 왜냐하면 주어진 환경, 주어진 질서를 도는 순종의 삶을 살아야 되기 때문에. Яг тэр өгөгдсөн байр байдал, өгөгдсөн орчин нөхцөлдөө бид нар дуулууртайгаар амьдрах хэрэгтэй. 교회에서 순종하는 것은 사람에게 순종하는 게 아니에요. Чуулган дээр дуулууртай байна гэдэг чинь хүний үгэнд дуулууртайгаа гэсэн үг биш. 하나님이 세우신 직분, 질서 가운데 순종하는 거예요. Бурхны тогтоож өгсөн үйлчлэлтээс дараа дуулууртайгаа ирэх. 신명기 Дэтгэл 13장 보겠습니다. 13-аас харъя. 신명기 13장 4절. Дэтгэл 13-ийн 신명기 13장 4절. 13-ийн 4-тэй. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншаа. Та нар эзэн бурхныхаа хойноос дагаж түүнээс айн имэж, түүний тушаалыг мөрдөж, түүний дуу хоолойг сонсон дагаж, түүнд зарлаж, түүнээс зур. 너희는 너희 하나님 여호와를 순종하며 그랬죠. Та нар эзэн бурхныхаа үгэнд дуулууртай байж гэж. 그를 경외하며 그 명령을 지키며 Түүнээс айн имэж, түүний тушаалыг мөрдөж, 그 목소리를 청종하며 그를 섬기며 그에게 부종하고 그랬습니다. түүний дуу хоолойг сонсон дагаж, түүнд зарлаж, түүнээс зур. 우리가 순종하는 대상은요 창조주 하나님이십니다. Бидний дуулууртай байх ёстой объект маань бүтээгч эзэн бурхан байна. 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 순종할 수 있는 거예요. Бурхны үг учраас бид дуулууртай байж чадна. 이 순종의 대가도 있죠. Дуулууртай байдлын хариу хүсч гэж байна. 신명기 Дэтгэл 28장. 28. 신명기 28장 Дэтгэл 28. 2절. 28-ийн 2. 신명기 28장 2절. Дэтгэл 28-ийн 2. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншаа. Гэвч өөрийн бурхан эзэн дуулууртай байвал энэ бүхнийг чам дээр бууж чамд хүрнэ. 자, 하나님 말씀의 순종의 대가는 복입니다. Бурхны үгэнд дуулууртай байсны хариу ерөөл авах. 주님이 이스라엘 민족에게 복과 저주를 약속하셨죠. Бурхан Израилийн ард түмэнд ерөөл болоод хараалыг амласан тийм ээ. 순종하면 복을 받을 거고 Дуулууртай байвал ерөөл. 불순종하면 저주를. Дуулуургүй байвал хараална гэсэн. 이스라엘 민족에게만 준 법이 아니에요. Израилийн ард түмэнд л өгсөн хууль биш байгаа. 우리 시작 가운데는 이 말씀을 철저하게 적용이 됩니다. Бидний итгэлийн амьдралд ч гэсэн энэ үг бүрэн хэрэгжих ёстой байна. 여호와의 말씀에 순종하면 모든 복을 받게 됩니다. Эзний үгэнд дуулууртай байвал энэ бүх ерөөл чам дээр байна. 3절부터 3-аас 14절까지입니다. 14 хүртэл. 좀 길지만 천천히 같이 읽겠습니다. Жоохон уртаж гисэн хамтдаа уншия. Чи хотодож өрөөдөн хөдөөдөж өрөөдөн. Биес чинь төрөх өөр хүүхэд ерөө газрын чинь ургац. Мал амьтдын чинь төл өхөр хоньны чинь төл өрөөдөн. Чиний цагаас галах эсэлдэг сав өрөөдөн. Чи орохдоо өрөөдөн, гарахтаа өрөөдөн. Чиний эсрэг босох дайснуудыг эзэн чиний өмнө ялтагдахад хүргэн. Тэд чам руу нэг замаар довтож чамаас долоон замаар зугтана. Эзэн чиний тариа будааны агуулга. Гарын чинь ажил үйлдвэрт ерөөл айлтана. Эзэн бурхнаас чинь чамд өгч буй тэр газарт тэр чамайг ерөөл. Хэрвээ чи эзэн бурхныхаа тушаалыг сахиж түүний замаар явбаас эзэн чамд тамарсан ёсоор чамайг өөрийн ариун ард түмэн болгон байгуулна. Тэгвэл чамайг эзний нэрээр дуудахыг газар дэлхий дээр бүх ард түмэн хараад чамаас ай болно. Эзний чамд өгөхөөр чиний эцэг өвгдөд тамарсан газар дээр чиний эд хөрөнгөийг биес чинь төрөх үр хүүхэд, малын чинь төл, газрын чинь ургацыг эзэн ариун болгоно. Газар дээр чинь цаг өдрөлтөн тур бороо оруулж, гарын чинь аливаа ажил үйлсийг эвээхэн тул эзэн чамд тэнгэрийн сайхан сан хөмөргөө нээн. Олон үндэстэн чамаас зээлэн харин чи зээлэхгүй. Гэрэв миний өнөөдөр чамд тушаалж буй эзэн бурхныхаа тушаалыг чи сахин үйлдэхийн тулд тэдгээрийг сонсоод эзэн чамайг сүүл болгохгүй толгой болно. Чи дор орохгүй ямаг дээр нь байна. Өнөөдөр миний та нарт тушаалж бай. Альва үгнээс баруун тийш, зүүн тийш өөр урхдад үйлчлэхээр даван хазааж болохгүй. 우리가 하나님 말씀에 순종하며 살아갈 때 Бид нар Бурхны өмнө дуулууртай амьдрах бай. 주님 우리에게 영성의 축복만을 약속한 게 아니에요. Бурхан бидэнд мөн хамиг ерөөлийг амласан юм биш байна. 이 땅에서의 축복도 약속하셨어요. Энэ газар дээр өгөгдөх ерөөлийг ч амласан байна. 이 땅에서요 정말 주님 앞에 복 가운데 살아갈 수 있는. Энэ газар дээр үнэхээр эзний өмнө ерөөлийг аван амьдарч болох юм. 근데 정말 우리 순종의 삶을 살아갈 때
Үнэхээр бид нар дуулууртай хайрлаа амьдралаар 정말 амьдрах. 주님을 높이고 주님을 영광스럽게 높이고 살아갈 때 Үнэхээр эзнийг өргөмжлөн амьдрах үед 주님도 우리를 높여 주시다. эзэн ч гэсэн биднийг өргөмжилж өгөх. 너희는 머리가 되고 꼬리가 되지 않을 거야. Та нар толгой болон сүүл болох бай. 위에만 있고 아래 있지 않게 할 거야. Та нар дээрхэн доор орох бай. 하늘의 아름다운 복을 열어서 비가 내리는 것처럼 우리에게 복을 내려줄 거야. Тэнгэрээс хэн сан хүмүүргөний бороо орж байгаа адил асгана гэж юрөөл. 이렇게 순종에 살면 순종에 사는 사람들에 대한 하나님이 주신 복입니다. Дуулууртай адил амьдарч байгаа хүмүүс өгдөг Бурхны өгж байгаа юрөөл. 자, 사울은 처음에 겸손의 사람이었습니다. Саул нь анхандаа дуулууртай адилын хүн байсан. 그렇기 때문에 하나님께 택함을 받았고 이스라엘의 왕으로 세움을 받았습니다. Тийм учраас Бурхнаас сонгогдсон Израиль улсын хаанаар өргөмжлөгдсөн байна. 근데 점점 지나면서요. Гэхдээ баахан цаг хугацаа өнгөрч нэрээ. 하나님보다 자기 이름을 높이기를 원했습니다. Бурхны хүмүүсийн өмнө Бурхны нэрээс илүү өөрийнхөө нэрийг өргөмжлөхийг хүссэн. 하나님의 영광을 구한 것보다 사람의 백성들의 눈치를 보고 살았습니다. Бурхны алдрыг илчлэхээс илүүгээр хүмүүсийн нүдний харцад дагуулж амьдарсан байна. 나중에 하나님의 말씀을 우습게 하고 Дараа нь Бурхны үгийг одоо хөнгөн зүйл тооцсон. 하나님이 정하신 제사를 멸시하고 Бурхны тогтоосон тэр тахилыг үл тав. 하나님의 말씀에 불순종의 삶을 사는 거예요. Бурхны үгэнд доорхолгүйгээр амьдарч ирсэн байна. 하나님이요. Бурхан 이 사울의 왕 삼은 것을 후회하셨다. Саулыг хаан болгосондоо харамсаа гэсэн. 그리고요. 불순종의 삶은요. Хүмүүсээ тэгэхээр доорхолгүй байдлын амьдрал өөрөө 나중에 내 신앙을 완전히 망가뜨릴 수도 있습니다. дараа миний итгэлийн амьдралыг бүрэн сүрүүлж болно. 지금 내가 지고 있는 가장 작은 죄들이요. Миний одоо хийж байгаа тэр жижиг гэмүүд 그것이 잘하면 나중에 내 신앙을 완전히 망가뜨릴 수도 있습니다. тэрэн дараа нь өсөх юм бол миний итгэлийг бүрэн сүрүүлж болно гэсэн. 사울과 작은 교만의 마음이 Тэгэхээр Саул гэсэн тэр жоохон тэр бардан байдлын сэтгэл 나중에 하나님께 불순종의 죄가 나오게 만들었습니다. дараа нь Бурхны өмнө дуулуургүй байдлын гэм гарч хийхэд хүргэсэн байна. 자, 오늘 국가를 통해서요. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр дамжуулаад 정말 하나님께 어떻게 순종하고 살아야 되는 것인지 бид нар үнэхээр Бурхны өмнө яаж дуулууртай амьдрах ёстой вэ? 우리가 아는 이 순종이 하나님께 얼마나 귀한 것인지를 잠깐 생각해봤습니다. Бидний дуулууртай амьдрах амьдрал ямар Бурхны өмнө үнцэнтэй вэ гэдгийг бодож үзлээ. 먼저 우리가 하나님께 순종하는 교사가 되고 Тэгэхээр бид нар түрүүлээд Бурхны өмнө дуулууртай байдаг багш нар болох хэрэгтэй. 그 삶이 아이들에게 비춰주는 그런 교사가 됐으면 좋겠습니다. Тэгээд тэр амьдрал маань хүүхдүүд маань гэрэлтэж харагддаг тийм багш нар агаасаа өсөж байна. 함께 기도하고 마치겠습니다. Хамтдаа залбираад дуусгая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 사울의 순종과 불순종을 통해서 우리에게 귀한 교훈을 주시니 감사합니다. Саулийн дуулууртай болон дуулуургүй амьдралаар дамжуулан бидэнд сургамжаа айлцсан талархаж байна. 오늘도 주님 앞에 부르심을 얻었고 또 세움을 입었습니다. Бид нар ч гэсэн эзэн таны өмнө дуудаад байж бас шинэ хүчийг олсон мэлээ. 주님이 주신 귀한 직분 가운데 순종의 삶을 살고 있습니다. Эзэн таны өгсөн эрхэм үйлчлэл донд дуулууртай амьдралаар амьдарч байгаа 주님 юм. 오시는 그날까지 주님 앞에 서는 그날까지 우리의 믿음이 흔들리거나 변하지 않도록 도와주시고 Эзэн таны өмнө зогсох тэр өдөр хүртэл бидний итгэл ганхаж хувих байхад та тусалж. 교회 안에서 겸손의 삶, 순종의 삶, 섬김의 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Чуулган дотроо илүү дуулууртай байдаг бас илүү ихээр үйлчлдэг амьдралаар амьдрахад та тусална. 주님의 영광을 구하는 삶을 살 수 있도록 도와주시고 Эзэн таны алдрыг их харгасан амьдралаар амьдрахад тусалж. 그것이 우리 아이들에게 교훈의 삶을 사는 그런 교사들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Тэдгээр амьдрал амьдрал маань хүүхдүүдэд маань гэрэл болон илүүхээр үлгэрдүүрээ сургамж болсон тийм багш нар болж байгаа та тусална. 오늘 말씀으로 함께 해주시니 감사합니다. Өнөөдөр үгээрээ хамтайсан талархлаа. 예수님 이름으로 Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.